Edisinya jualan lagi di Pantai Indah Layu. Dapat pesanan penonton sostel. Penonton jangan lupa jalan-jalan ke Pantai Indah Layur ya, dan mampirlah ke sostelnya Mbak Kepo. Dijamin rasanya telur. Edisinya masih jualan di Pantai Indah Layur. Halo Pak. Edisinya masih jualan sostel di Pantai Indah Layur. Rasanya pasti telur. Dijamin rasa telur. Beda sama yang lain. Ayo penonton, datanglah ke Pantai Indah Layur. Dan jangan lupa mampir ke sostelnya Mbak Kep. Dijamin rasa telur. Beda sama yang lain. Nah, inilah yang beli. Aslinya dari mana, Mbak E? Sulang. Oh, saking Sulang. Ya. Penonton dapat pelanggan dari Sulang, jauh-jauh ke Pantai Indah Layur. Belinya sostelnya Mbak Kepo, dijamin rasa telur. Itulah orangnya. Nah, itulah orang Sulang. Bu, mboten bawa legen, Bu. Dene iki gede. Nggih, kula nggere kepengen, Bu. Mau ke Sulang ya jauh, Bu. Bar Bu Mbak, bar Mbak kok Bu. Bagaimana iki bakule sostel? Edisinya masih sama, jualan di Pantai Indah Layu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ke Pantai Indah Layur belinya sostelnya Mbak Kepo, dijamin rasa telur. Udah 2 kali Mbak sini, Mbak. Ya, tapi kan bakule kan nggak ngeri. Soalnya kan pelanggannya alhamdulillah banyak. Lah bakule kan kok sitok. Iya. Aku jan-jane kepengen legen sama siwalan. Lah sampean mboten bawa. Sodo sampean promosi, Mbak, gak tuku siwalan, Mbak. Mau. Kula ngoten kalih legene. Punten nggih bakule cerewet. Nggih. Konten kreator ya? Nggih, tapi belum bayaran. Bayarannya nih setiap hari nyetak sendiri. Mungkin jenengan masuk YouTube Mbak Kepo mungkin, kalih TikTok Mbak Kepo. Mbak Kepo. Nggih, follow nggih. Insyaallah ya. Nggih, kalih sarket nggih. TikTok Mbak Kepo, YouTube Mbak Kepo. Nopo Pak Robert 83. Edisinya Pak Robert 83 niku jualan di depan Pasar Lasem. Oh, Pasar Lasem. Ya, kamu kok kepanasan. Nek mboten jualan kula jalan-jalan. Niki napa ndeknenane saking Sulang tapi Sulang sing mriki sing siwalane mok sithik. Jenengan Sulang kan Jembar nggih. Nggih. Tapi kula Sulang nggih sing sebelah wetan niku, Mbak. Kula sing jurusan Gunung niku lho. Lah nggih niku. Nggih, jenengan mriku. Cek jane, Mbak. Nggih.
Ini beda, ini Pantai Layur, Bu. Bodoni, ya wis, Bu. Bodoni ya wis, Bu. Bakulan ndok gak tau bodoni ya, Bu. Bodoni. Sausnya dipisah? Sausnya satu atau dua? Satu aja. Ya. Sak pinten? Kamu? Ya. Niki marai sejajar, kan sejajar Karangjae, Caruban, Layur, Dasun, dadine semua. ya udah semua. Alhamdulillah datang dari Sulang, jauh-jauh ke Sulang belinya sostanya Mbak Kepo. Makasih. Ya, mbung gak boten jauh lo tak parani sampean telur dadar gitu. Sayangnya jauh sampean. Jauh di sana. Alhamdulillah cocok kesini dibelinya sostanya Mbak Kepo. Dijamin rasa telur. Beda sama yang lain ya. Edisinya cerewet. Oh, bocile ketok. Ora ketok bocile. Bocile endi ya? Gendong. Lah, njuk gendong ibu. Ya ketok iki ketok. Ketok dadang no. Dadang ngono. Dadang ngono. Dadang ngono. Aku wong Sulang ngono. Dadang. Panas? Malah mau demek. Bocile ndelemek kompor penonton. Banget senenge tuku sostel ya. Ngantek demek kompor. Gak apa-apa. Panas leh. Gak. Tenane. Nan ya. Lho, aja ngono ibuke ya gak ketok engko, malah ketutupan. Lah, lho. Ibuke ya ketutupan kok, ora mlebu YouTube engko. Mau ketok kudunge tok. Ayo. Ayo, Tan. Di sini masih jualan di Pantai Indah Layur. Dapat lagi dari Sulang. Jauh-jauh ke Sulang, ke Pantai Indah Layur, belinya sostanya Mbak Kepo, dijamin rasa telur. Ya, sangat bahagia nih, sampai-sampai demek wajahnya Mbak Sostel, Mbak Kepo. Wajahnya didemek penonton. Iya, banget senenge. Omahmu mari ado nang, ora ado tak parani nang. Jauh. Ya, omahmu jauh kok nang. Kayak gak gowo legen kok nang nang. Wet ya, ora mau gawakno nang marah ya nang. Mau seger nang, iya. Umbelmu iku lho meler. Pilek kok ya, kaken ngombe es lah kowe. Watuk. Iya, apa? Sostel. Ini. Rasa apa? Rasa apa? Rasa telur. Nah. Nah. Iya. Saya apik ya. Ya, beli sostel ya. Oh, sostel ya. Epe. Ya, sostel. Iki gambare yo. Gambare semua iku gambare Mbak iku ya, gambare sostel ya. Sostelnya sendiri iku digambar kabeh ya, difoto ya. Sostel. Mboten, dodole sostel. Niku pentol lah. Lah, bastel ya gak bisa. Isone telur ambek sosis. Pakai bastel malah gak iso munggah. Sausnya bisa, Mbak? Nggih.
Dah bakule ndek ora ndek duduk kok. Bakule sosial gak ndek duduk. Ya enggak apa-apa. Angger ora jebrol ae yo. Engko jebrol tak kon dandani bapakmu yo. Ini loh. Amit, makasih.